Clash of Nine.
Aleksandar Žarevac.
Moji prsti znaju. Moje ramena znaju. Znate li kako DAV njeguje vašu kožu? Samo DAV sadrži nutriju moišću. Evo, sa mnom u društvu je Duško, just Duško. Duško, dobro večer. Ana, tebi još ljepša večer. A meni još ljepša kad tebe vidim. O Bože dragi. Reci mi kog si došao vidjeti večeras osim mene, naravno. Gledaj, kad bi ja skupio sve komplimente koje sam tebi davao od svih ovih intervjua ovih godina, to bi se stalno nakupilo, ispalo bi da samo dolazim zbog tebe večeras. Je li tako? Priznaj javno, čovjek. Evo, javno se, ovo ide uživo, je tako? Naravno. Eto, došao sam svog prijatelja Skoku podržati i ove mlade nade, snage, da vidimo što će biti. Ti znaš da ja u modi nisam nešto pretjerano upućen, ali ako mi se nešto svidi, onda mi se svidi. Dobro si odjeven. Šta imaš na sebi? Šta? Ok, trapke, kožna jaknica, ono, u trendu. Za neko ko je neupućen si poprilično u trendu. A ne znam, ja ti idem u kupnju tipa, to me od djetinjstva nekako prati. Znaš, ono, počne nova sezona, pa odi uzmi ovo, treba ti za jesen, za zimu, za proljeće, nešto od prošle godine, pa to kombiniram. Šta ima kod tebe, reci mi? Šta radiš? Evo što sam Radim jednu novu predstavu u Osijeku, u Zagrebu radim neke druge projekte, tako kombiniram sve i svašta. Dobro, što je prvo na rasporedu? Gdje ćemo te prvo moći gledati? Prvo ćete me moći gledati u predstavi Sinovi umiru prvi, koja će gostovati, ne znam točno datum, ali ja ću vam javiti pa da dođete gledati kad je to. Može. Najveć ćemo preko sljedećeg live streama. Naravno, u ožujku negdje. You and me together. Da, samo zbog tebe ću doći. Duško, hvala ti. Hvala tebi. Uživaj u reviji Ivice Skoke pa se vidimo kasnije na cugi. Budem, rekao bi Bandić. Ćao. Evo, ovaj zgodni dečko koji mi je ovako uletio, uklizao u kadar kao Kozmo Kramer je Ivan Alduk. Ivane Bok. Večer. Šta imaš na sebi? Malo prije smo pričali, to su klešovci, jako ti je dobra ta jaknica, vesta. Ja sam nešto ugrabio sebi od svojih kolega i frendova iz fakulteta, iz Moni Pista od Clash of Nine, koji su sad upravo imali ja vjerujem, jako uspješnu reviju, tako da, evo, reklama. Reci mi šta ima dakle s tobom, ti uskoro otvaraš showroom ukoliko se ne varam, kad možemo očekivati otvarenje? Masu novih planova je kod nas i novosti, dakle otvaramo showroom kroz neki mjesec dana, radimo jedan projekt koji će biti obilježavanje 5. godišnjice rada, završavamo fakultet, bavimo se klijentima, gledamo revije, ok. Reci mi, tvoja proljetna kolekcija, kad možemo očekivati, što ćemo vidjeti? Ja sam bila jako uzbuđena oko tvoje kolekcije, samo da znaš. Dobro, ja ću samo reći da nadam se da te neću razočarati. Negdje je u planu 8.11. da prikažemo tu kolekciju. Cijela priča se još slaže i naravno da se još na tome radi, ali vjerujemo da će biti zanimljivo. Dakle, radimo jedinu samostalnu reviju, samostalni projekt povodom 5. godišnjice rada. Evo, koga si osim Klešovaca večeras došao podržati? Pa iskreno, sve su to moji kolege i frendovi. Sad smo pogledali super reviju od Aleksandra Žarevca, jako razrađenu, genijalno sašiveno, jako dobro. Zanimljive su bile igle, još očekujem naravno i Branka me zanima i Morana, tako da svi su mi interesantni. Alduk, hvala ti lijepa što si bio s nama večeras i uživaj u ostatku večeri. Hvala vama, Đenja.
kakav sjajan izgled. Da, dijamant je divan. Ma ne, mislim na haljinu. Ha, sigurno je nova. Nije. Pogledaj samo te sjajne boje. Mora biti nova. Nije. Ali oprana je novim Pervolom Brilliant. Osim što obnavlja boje, Pervol Brilliant daje vašoj odjeći briljantan sjaj. Ali kako si znao? Nosila sam tu haljinu na našem prvom spoju. Novi Pervol Brilliant. Za moderne sjajne boje kao nove. Morana Krklec. We're still in love.
Danica Skoko.
je po prvi puta predstavila svoju kolekciju na velikoj pisti DAV Fashion.hr-a. Morana, bok. Bok. Kako se osjećaš? Pa dobro, jako lijepo iskustvo. Onako uzbuđenje pred reviju je bilo. Ne moram priznati onoliko koliko sam očekivala, ali bilo je. A sad je super, zadovoljna sam. Evo, ti se poprilično baviš u biti dekonstrukcijom, kao što si rekla, negiranjem, dakle, ljudske siluete. Koliko ti je to teško za isfurati danas u ovo vrijeme kad je sve tako komercijalno? Koliko ti to uopće rezultira na prodaju? Možda sad malo zvuči kao glupo pitanje, ali znamo svi da u vrijeme recesije ono što je nosivije, to se brže prodaje. Da, pa je teže, manje tražene su te stvari definitivno, ali opet pronalazi put do publike koju to interesira, tako da imam prodaju u nekoliko prostora i zadovoljna sam za sada. A gdje možemo naći tvoje stvari? Fashion.hr u Rovinju i Fashion.hr u Rosesu, outlet centru. Evo, moram te pitati da možeš izabrati jednu osobu iz hrvatskog javnog života, da bude neka tvoja muza, netko tko te predstavlja javnosti, koga bi odabrala? Ne znam, nisam iskreno razmišljala puno o tome. Možda Jadranka Đokić, možda kao glumica. Ima tih glumica nekih, koje, evo, na primjer. Jesi li čula kakve kritike sad nakon revije? Nisam još. Ja vjerujem da će biti jako dobre. Morane, hvala ti lijepa i čestitam ti na prvoj kolekciji. Bila je izvrsna, nemaš se šta bojati. Hvala. Do mene je Aleksandar Žarevac. Aleksandar, kako je bilo? Pa, bilo je dobro. Znam da ti uvijek imaš jako veliku tremu ovak kad su kamere i to sve, ovo se sad svirio ili sad sve. Jesam, ali za razliku, zbog toga što sam imao tremu, imao sam adrenalina i onda meni jedino bilo toplo iza u backstage-u, tako da eto, to je bilo dobro, pozitivno svakako. Evo, ti si rekao da je ova kolekcija koju si predstavio večeras svojevrsni nastavak na tvoju zimsku kolekciju. Da imaš dosta retro štiha, vidjeli smo jako puno tih popularnih peplum krojeva i radio si na volanima i na naborima i završio si sa vjenčanicom. Dobro, što te točno inspiriralo? O čem razmišljaš kad radiš? Pa svakako što me prvo inspiriralo da vidim kako će izgledati to na ženi, znači da ona bude ženstvena, da to izgleda znači jednostavno, ali opet i nosivo i elegantno, znači sve su sve stvari, segmenti koje ja razmišljam kad stvaram kolekciju, tako da eto. Evo, malo prije sam pitala Moranu, a sad ću pitati i tebe, da možeš odabrati jednu osobu s hrvatske javne scene za koju bi želio da bude tvoja promotorica, koga bi odabrao? Teško pitanje, ali jako mi se sviđa Judita Franković, ona je danas bila u mojoj isto kreaciji i ona stvarno ima sve što je potrebno da bi nosila moje kreacije, tako da eto smatram. Evo, da, baš sam to htjela, malo prije sam pitala Juditu, to je haljina iz tvoje jesenske kolekcije, jel tako? To je zapravo aktualna sad kolekcija jesen-zima. Ko sam predstavio znači, u 3. mjestu sad ove godine na Fashion.hr-u. Moram te pitati još jednu stvar, dakle, imaš neki najdraži komad iz ove kolekcije? Ja znam da je dizajnerima uvijek jako teško izdvojiti baš jedan, ali imaš neki za koji misliš da je to the komad, kako se kaže? Iz ove nove ili iz ove prije? Iz ove nove. Iz ove nove, pa svakako vjenčanica. To je nešto što sam napravio za sebe i za svoju dušu, tako da eto, to je najdraže što mi je svakako. Super, Aleksandar, hvala ti lijepa. Evo sad se opusti malo, uživaj na after partiju. Bok! Kad se kadar lagano puni, onda znate da stižu Clash of Nine. Bok ekipa. Bok, čao. Evo, revija je gotova. Kako ste zadovoljni odjekom publike? Jako smo zadovoljni. Pa nismo baš puno ni vidjeli jer smo stajali iza, gledali smo na monitoru, ali čini nam se da je bilo super zabavno i da je sve prošlo super. Evo, kad sam pričala sa Nikolom, on mi je rekao da je u principu ova kolekcija također jedan nastavak na vašu zimsku kolekciju. Šta vas je točno inspiriralo? O čem ste razmišljali dok ste ovo stvarali? Znam da je to najteže pitanje za dizajnera, ali vas moram pitati odakle ste krenuli? Pa prvo treba uzeti u obzir da je nas 9 i da je tu zapravo uklopljenih 9 različitih ideja i eto, rezultat je tu.
inspiracija, ovo ljetna kolekcija, naravno, inspiracija nam je bila pa zapravo sunce i mjesec kao nekakva, ne znam, početak i kraj. I eto, boju smo bacili tako da bude veselije, da bude ljetno, lepršavi materijali. U principu smo se trudili da bude kolekcija prilagođena našim kupcima i ono što im se svidjelo i u zimskoj kolekciji, vjerujem da će im se svidjeti i sad. Evo, mene zanima kakvi su rezultati, prodajni rezultati jesensko-zimske kolekcije? Mislim, viđala sam je okolo, viđala sam ono ili asesoar ili košulja ili ova suknju ste imali onu neku sivu sa nekim motivom iglica ili nešto, da, to je jako bilo hit. Kako ste zadovoljni? Jeste li uspjeli prodati? Pa uspjeli smo većinu prodati od svega toga i s tim smo vrlo zadovoljni i nadamo da će se i ova kolekcija isto tako dobro prodavati kako se prodavala i prošla kolekcija. Gdje se mogu kupiti vaše stvari? Na sajmu. Na sajmu? Nemate neki web shop, planirate ući u neki koncept store ili nešto? Planiramo puno toga, ali vidjet ćemo. Prvo se mora nas 9 dogovoriti dobro, ali pomalo, ali bit će. Super. Hvala vam lijepa i uživajte u ostatku večeri. Popite nešto, opustite se, zaslužili ste. Bok ekipa. Ćao. Stariji kolega. Boga. Dečko koji je ovako sretno dohopsao do mene je Ivica Skoko. Ivica, bok. Bogana. Vidim večeras još jedna divna kolekcija ovacije si dobio. Ma da, nisam ništa čuo. Bio sam u backstage. Dobro, to je kod tebe već nekako standardno. Jednu stvar koju smo primijetili, nema baš puno crne boje, inače tvoje najdraže, onak power boja. Pa da, baš sam i ja nekako sebe zapitao u ovoj kolekciji. Zašto nema te crne? Ko zna? Šta, jel te možda malo proljeće povuklo, kao malo nježni tonovi ili? Koliko ja znam, sad ide zima. Predstavio si proljetnu kolekciju, Ivica. Ne, nego jednostavno sam išao po nekom svom instinktu i možda sam se malo zasjetio te crne boje i evo, jednostavno prevladali su ti pastelni tonovi i dobro sam se snašao kao i u crnoj. Reci mi, tko kupuje tvoje kreacije? Kakve su klijentice Ivice Skoke? Koja je žena koju zamišljaš u biti uopće kad kreiraš? Haljine su ti jako glamurozne, onak za crvene tepihe, za neke svečanosti. Imaš li neku i dnevnu liniju ili... Gle, ja u svojih 15 godina imam fascinaciju tim crvenim tepihom i oduvijek radim te večernje haljine i bavim se takvim tkaninama. Ja jednostavno ne znam da li bi mogao napraviti jednu pret-a-porter kolekciju i da li bi mene jedan štof mogao fascinirati. I to je jednostavno moj život je scena, glamur, crveni tepih i to je to. A koga bi odjenuo od svih ovih silnih zvijezda i zvijezdica, to bi bila Catherine Zeta-Jones. I moram te pitati o kostimografiji. Dakle, jako si se počeo baviti sa kostimografskim dijelom posla. S Miranom Kurspahićem si surađivao, evo sad Snjeguljica mora umrijeti. Kako ti je to iskustvo? Pa to mi je nekako ispušni ventil. I vjerovatno s godinama možda ću se više bazirati na to, jer kazalište ko kazalište me užasno zanima. Ovo je druga predstava koju sam radio sa Miranom Kurspahićem. Onako kad dobiješ scenarij i kad stvaraš taj lik i kad ga zamišljaš, to je nešto što stvarno stvaraš. Znači to je neko ko izgovara, ko se predstavlja tako, a ovo je neko za široke mase. I jednostavno kad dobiješ tako nešto, vjerovatno ću možda za jedno 5 godina biti samo kostimograf. Nikad se ne zna. Ivica, hvala ti lijepa i čestitam ti na izvrsnoj kolekciji večeras. Hvala tebi, Ana. Evo, ja sam u društvu Matije Čopa, čiju sam majicu malo prije sam mu priznala, doslovno izlizala. Bila je na svim festivalima, svim svečanostima, svim eventima, pa evo je i večeras na Fashion.hr-u. Matija, bok. Bok.
Evo ti si se predstavio jednom neuobičajenom formom za hrvatsku modnu scenu, ajmo reći, eksperimentalnim videom i predstavio si 3 modela, jel tako su izašla. Što nam možeš reći o kolekciji? O konceptu u biti. Da. Bilo mi je bitno da na neki način modu objedinim, to jest suprotstavim novim medijima i da ju na neki način osuvremenim. I zbog toga sam odlučio se za taj konceptualni video koji je zapravo bio uvod u nekakvu reviju koja je uslijedila kao nekakav tradicionalni dio modnog eventa. I zanimljivo za kolekciju je što je cijela kolekcija napravljena bez šivanja i bez ljepljenja. Znači, sastavljena je od segmenata koji se međusobno sami preklapaju te tako tvore određeni oblik određenog predmeta. Evo, ti si ove godine ovječan sa mnogim nagradama. Bio si pobjedio, jel tako, odnio si prvo mjesto na Mladi kreativni Chevrolet i onda si dobio nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva. Da, i modni ormar. Jećeš ti sa svim tim nagradama? Koliko ti znače uopće u životu? Pa evo ovako, za sada u tom nekakvom prvom dijelu bavljenja modom, a to je studiranje, mi je to iznimno bitno jer su to stručne nagrade i osvajajući, to jest dobivajući priznanje s tim nagradama, zapravo imam potvrdu da radim dobro i da se razvijam u dobrom smjeru. Zbog toga i je naglašenost za sada na nekom konceptu, što će se kasnije razvijati u nekakav modno odijelo, to jest odjeću. Reci mi, koji su ti daljnji planovi? Čula sam da se šuška o nekom upisu na St. Martin's. Da, pa ne, u biti za sad imam godišnje planove i nekakve za budućnosti. Planiram tu biti što više, s mentorima raditi. Jasmika Končić, mentorica koja me vodi i koja je izvrsna u tome. I zapravo nekakva daljna budućnost je nekakav odlazak van. Ali to ako se ne dogodi ništa, ali ako se dogodi, mislim, to je plan prema kojemu idemo. Evo. Ja se nadam da će ti to i uspjeti. Matija, hvala ti lijepa, uživaj u ostatku večeri. Hvala i vama na svemu. Bog. Konačno mi došla više. Neka slatko. I kako se kaže, šećer dolazi na kraju. Kraj mene je preljepa glumica Judita Franković. Judita, dobro večer. Hvala ti, dobro večer. Evo, večeras nosiš kreaciju Aleksandra Žarevca iz njegove jesenske kolekcije. Kako se osjećaš u haljini? Jako je lijepo, jako je šarmantna i kad sam dolazila kod Aleksandra, on je zapravo rekao da mu je ovo favorit. Ja nisam odmah rekla da jer sam pikirala još 2 druge, ali moram reći da je bio u pravu. Odmah je nekak lijepo sjela, lijep je kroj, baš je čeče. Evo, ti inače preferiraš hrvatske dizajnere, iako si dobra promotorica hrvatskog dizajna. Možeš mi možda izdvojiti, evo, bar tri najdraža? Uvijek se bojim da ću nekog sigurno izostaviti. Evo, sviđa mi se od mladih, evo, Aleksandra sam nosila i prošle godine. Onda moram reći da sam i u Denviru super stvari nosila. Aleksandru Dojčinović volim nekak još od početka dok još nisam bila ni dolazila na revije, jer nekak možda komunicira, ima tu neku ženstvenu crtu. Volim Teja Perića, sigurno sam nekog zaboravila i nek mi ne zamijere. Stvarno, mislim da super rade kreatori. Baš lijepo rade i trude se i u kampanjama i stvarno baš možemo nositi lijepe stvari. Evo, ti si bila naše prošlo sezonsko lice. Kako ti se sviđa nova kampanja? Jesi vidjela sve vizuale? Jako mi se sviđa. Nisam sigurna da li sam vidjela sve, ali jako mi se sviđa. Potpuni odmak od prošle godine, to mi je još jedan dodatni plus i baš je jaka je. Baš mi se sviđa. Evo, moram te pitati, ti imaš jako zaposlenu godinu. Sad ti slijedi premijera filma Sonja i Bik. Kad kreće u kinima? Reci nam sve što možeš o tom filmu. Uzbuđeni smo užasno. Svi skupa i premijere, koliko sam ja čula, sad ću reći nekakav datum, nek se uzme s rezervom, ja mislim 27.11. kreće u hrvatskim kinima i stvarno se nadam da će ljudi doći, zato što je riječ zapravo o jednom filmu koji je lagan i pri tome
to mislim da je čak i neka njegova kvaliteta jer ne očekuje od publike nekakvu silno promišljanje, nego jednostavan dođeš, uzmeš kokice, sjedneš i izađeš s osmijehom. Eto, takav jedan film smo napravili i nadam se da će ga ljudi doći pogledat. Može, vi ćemo te doći popratiti na premijeri. Hvala ti lijepa Judita, uvijek si nam jako, jako rado viđen gost. Hvala i vi ste meni jako dragi. Hvala lijepo. Eto, dragi gledatelji, dakle, uskoro nam slijedi revija Branke Donasi. Mi se odjavljujemo za večeras i vidimo se sutra. Kada je na rasporedu revija Link by Ogi Antunac, Zoran Mrvoš, Ana Marija Ricov i još mnogobrojni hrvatski dizajneri koji će predstaviti svoje proljetne kolekcije. Sutra se družimo točno u 8 sati u bivšoj tvornici Gredelj. Želim vam ugodnu večer. As a professional makeup artist, it's incredible to be able to reach in my kit and bring out a product that I've been involved with that is the best product in my kit. It's something that is very true to our hearts as product developing and as a brand, that if we say professionalism, then it is. It's a benchmark. It is the benchmark for the product out there. People have bandied around the word professional so many times, and what they've meant by that a lot of the time is to exclude areas of their brand and also almost call it not right for the consumer. It's only professional. We wanted to blur that boundary and say, actually, you are the professional, the consumer is the professional. There should be no difference between somebody wanting a quality product that has wearability and professional finish on set or on a show to going out for a night and being in a club. So for us it was about actually delivering something that was really, really strong, true, full of heart, full of meaning, full of product, full of pigment. La Maška vam predstavlja Branka Donasi.